Nimbula. Isa ni karbi busoti ko yani ni mbera chiko na sema na mona liva liva. Sanga isema mengo na wekango peni tubuno levu. And then I worry ko e mena durumai na nonde bata bata. And I kabina kani ko na singa tambo may biti. Yeah. Naka binaka baka levu. Sem tik mai ben. Ke baka chiko mengo runyo sema mai. Yeah. Used to do it through life. Iya. Vinaka ba levu vasot sar ker matang ko belabo ker ni ngiri ci ben manda me sema mai ke mem sawawa tungo ker mo ngiri na non na messenger iya vasot sar e kabo bo tiko na na sema tiko na Is it him? But that's how the request comes through. So you used to request through. okay isi ken tombe ke toko bola ke sai ben ro ni buki ko matanga na nona sema mai na nongo bata iya segi vakandongo me kero sema go directly na nonda online isa kento be nga kelat ko na namba di telefoni me kerei peni me ker me via we na nongo bata me sema mai iya nak peni na vuno da vo chukina nimbula vinaka wati kambu. So when he requests, it will come up like this. Like that. And then you can approve and then they come up. So it's just as in. Iya, don. Okay. Isa, vinaka bali besar na siya mati kumai. Dona vital no totoka ni kuwa. Vital no membalata na non do bakasanga. Na turangan ni rewa. O peni. Tuibono levo. Ker nga ken dua we tar tiko ki ko na ngonongo me ngiriti peni me tukuno bua me na dana ba pertania me request mai ena nongo bata me usema tiko mai ena nongo bata iya ker bi boso charchu kayani nimbula mai papinikini iya isa Pabi ni binaksar cuka ni be komunikat sar na sema cuka mai. Indar bitang lo cuka matanga ni sember ni durmai o kaipeni. Pabi ni binaksar balebu na non do oi peni sawarang cuka mengo peni o ker mo request mai request. Boleh binaka lusi tupua, boleh binaka cinevayala nimbula boleh binaka. Iyo. Peni renyo tambakan dona kan roka sasar cik mai peni mo tambakan na roka era roka ko tokongo meron indoru sia mendoru bitalan no okay go isa totoka na sema nakbali besar bikin nikir na sema cik mai biti bil tikete malombula boleh binakan mai budango que ora me oh dono binaka vendo isso boleh binaka kai isa ni boleh binaka na siapa tiku mai boleh binaka na bueka darwam boleh tiku ber lewe donan rau bitsa ngabul karua bitsa ngabul kalim salah ko nak tiku na wili oira baka rautu na vital no binaka ni koni kerbi musa charchu kayani na karena biokani mai berbesanga baka vio na wifi biakan gue siang cukup berkantau cukup biakan merewa iya babi ni binaksar cukayani boleh binaka tieri William Christopher mai New Zealandia Naka bakalem sara ndota nakato toka enda maro taka ni sinu binaka ni kua enda non suletu na non ngona na turangango o peni tuiba no levu turangan do bakasanga non talanga na business ngo na Ben's Kitchen
Menta sakinda pakai kuasa na nonte bata-bata en kena ngoni salngai na to bak muria en dana kire peni me bak madal te ko manda bolo bena kono kuweka kirani bak madal taka manda na bononi da butumikina nomuni korni vasu na bononi susukina kena nomuni wuli benaka Nakale benaka kunwai benaka kainongo au ngone ni butia isa rewa au wasu ni budi toko ngametele isa naka na bononi susukina kai ni susungai telew se rewa se bina bononi as tumba tak mekina na ngono ni se dorobole lekina isa vinaka dorakana ni mamitali takatiko kai na rere vinaka ni nomu bingarabi na Ben's Kitchen au sa rere ne bola mata au rere na Instagram au rere na bibo no ke sa loringa mai Ben's Kitchen koya no puna usa tali takakina na suriti kimuni muni mai lewena na vital nongo rambe kanyo ni wasea tek bu manda baka daba na numun do tali takana baka sanga benaka kainongo manabun na iteko usaranga mai bana nuku sekali lai Ondo talita kana pakasanga. O senga ni bul bana kena korubul mi bakan sa tinggon mi banwal nanda bunongo na catering school. O sini kena korubul ngon na nongo ngangan dengan ni katanga mo basang. Senga ulangan ni basang gat mondo didi bakain to na songo ni to ulam ni bubale. Na ilo kundo letik akila. Ya buli sarbe bale bana basang ko me benungo bumbu sa lengayani. Urit maram na tinango ndo momondo ogan do tibak sono songo ni tolom ni bobali ngo mochi mo Australia o le senior kondur so sati ko buchi ko mekya no ngo benakata mundo na singa maya mo batal ngaya yo obo botengo sakena ngon kono go moyo mo tibak kina yo oba bini binakta ka bagalew to man tamdang ba bini binakta chinga bagalew nakalo mo tini sila chinga talendi na rauti kini biya moron yo matano takachuyani na beka o bakarota kasarangai na lingango isa totoka viva kong getindi na kai na nongorongoda na nomitala noa na vira na linga tumberi ke muni mai na ngono se dorobole leki na nung sandu tik butali taka tik nga na baka sanga indo na ka utali taka nung bak madala taka ndi ko senga madanga ni libuli na kena korni buli sabi ba kung git sarangaya nakaya au tali taka ngureda na nung musasanga iya go na nung do tali taka na baka sanga sa may indo labo kemuni indo na nung ni walni kurka baka dan bi kemuni Ben's Kitchen. Bak madala taka manda na ngoni sala tabo bak muria montola kina na nung business ni bakasanga. Binaka kaino o tiko bunga ba nandun na na sengge kina na matiko bibi tibingo bi bi siguro todo na coronavirus. O tiko bunga ba nandun na dona buli kakan ko na peko ona nandola. Sarungo na lang kami na ota dua nga rua. Yo sinyal lelay. O da kabatingan na bising. Batinungo na song lockdown sa tinga na bikake song na daka oro talangan ito kunike. O siyang wala nga niyo balikan ko. O ngas ni buli talanga siya. O daw ba buli din ang galo. Wira nang wani ba't kira ng gas. Sa song roro miya. Sa song may na daka song may na laingaloy na pool sa gala kami nung bakanana no mo intolo pa nga doon na volte kaka na nga mo da ka nga online sa nung nawa talaga chumay duwa nga rua sa nung na tol au sinialo lelay au da ka nga au sinibet sukay muri au sabi na katinga mo da ka butinga meta pasar nga may nangunong Sa totoka baka uti. Naka baka lebu kay nung. Na yalo
kemunina yalo ni warai ni sukai mure, warai ni sukai mure. Siya manda di madala na yalo ya la kumay tele, siya la kumay reo. Tabo naman na numa. Awi alak sarang may televo. Sadin, kumalim ka. Hmm. Lembra sema chico mengora vio kani chico que munir sapa com politico mai na ka vina ka bakale peni santo tani nga orto na turang maramaneta de sano tele we iya totoka iya dotan na kay tale vio na nongo sarabi komunitiko na mangosa ni rere binaka ni nomutuwana na kakana rere binaka senadan beka bakantabu na presentation na kena biu au mani da kabatalanga na wata melindua na kena to mangu mai dole suba bambul sar chiku berna bakangu me dole suba nubula binaka era tukuna keda mai na kena kana binaka na mangiti bakita mer o kote ni virto no kungase ena stino ya o bulita manda mai bei na kena bulida na kena biu baka mangosa ke rere binaka na kakana ke dondo pagrutaka binaka me baka nutu kuna chiku ni wasini bulu me badana kena korubuli au ndo na ayo ndo mbulo ayo na ndo binaka tana saba kake de metu baka matau me kake de ndo siri kata nanduka kerto sar chungo no gubu wala to ni bandin din taka ndo binaka tana kake de me tu ndo no me kake de me saba kundo na kame me tu baka datu so na roka ni na sini kau ke ni rit kumigo ni rit kalau tinggal go nugu ni balik go itu mbong kalau sini kau totoka era dola ko kena lang may pikta kanon ra kakana na mutigir ko na balik kay India na kena manggos ang balik ni ikasara nga sa buli din ko may kena auraw talangan ni runo tukunike mentan din remanda auraw talangan tukunike no sekali leo makasama ko ang doli da kada kabar na balik kay India ang doli da kada kabar na balik kay India meron ni raw kinanong spending ina singatarabi kornibuli yan ang una ya menda ko totokon na ronan dola kornibul karongan ko totokon na ronan raw ronan dola liuto ko kumurto ko mo rin nga narabe kere talto nga mera waka talto nga na ronan dola so kya sa do binakatikin mo da ka nga bata kiya wilinga mutuwa nga nakakya kakan na kena colorful luminability kumbe kaya toka sarangan reve binakina kime mandangala chicken goy balangi usamusi kime mende chicken goy balangi artona chicken me ngilandi mai rope me meriko bambul chicken be meriveti o filo tibano levu Luisa Tamanilo urede tiko na nonra ditanga di beba na nonra tabuti komunitiko o sa mani bango ya sa sarere binakantina na kakano ni bakaruta ko sa mani ngireni kirbi komunikai mo kotalangando na kena na seafood platter ne turanga tamango o babi ni binaksar kirbi komuni ni bida na kaya to no beba kumadalta ka birna sarsa matai bikem ni na bakarong chuma kerus yang dibikilai kenong kayu pen kerus yang dibikilai ken karua na kena bakan detek na ilabu bipi ena ne rubital no ngana bida na minitia ne rubital no au tori peni raw ni ko ndona turangan witak turangan dina matay sarngaya keni karua na kena kau na kakana na vale ni tamango awarto anama ka chuma meada na kakana nandua na kaloko sembera nandua sa kelea nyope au sa maruta kantina na tikina na yalontina nuitaki watakena dhaka ena kena ngauna radhaba manda na veka o ntaumbita ena nomu dhaka kai mebuke kemuni ena nomu ni dhaka oklae iyo senang kay sembatal mayo peni kunilenga iyo sa totokan din o tinangwa ng kay sembatal mo ko
Wabi ni binaka baka lebu na bikango matay matanga weekend na chikoy balangi lebu na ngona tanto ribu-ribambi na bakoy laboy balangi ibiti kongo redipeni dua na turangan dina o bako te biko na labo torna labo bako tal mo ko na risiti bate ke na labo embito embiu yani me bako yani ken karua na beka kede wa kerebua me lakin biu me kau na vale ni tamangu avendina kena sibita tale na beka ke toana maka kango tareu saranga bakali unta kila ondo lewen tarchikan ibata-bata ni biboli bakau itu ke bungarangau na sandom biu mai son turanga marama rambito mai na non kunru era tukuna mai no rasianga ni rai era rautaka ni sobira rando bulu-bulu taki era sianga ni alondina era sianga ni dina kina vitala no sena bibasaki ia na kaure de bipeni na wekango peni chico kede buana kai dondono mi chico buan dua ento taka business ento basa bandono endina ena kai alataka bata kena kene karua na ngona ela taka kino ko meado kina na nota avendina ia wekem ni na taru tiko mingo oni wekila na bune chukino Ben's Kitchen rauni oni ngol saranga ena nona ibola mata na Ben's Kitchen rauni oni sema kina ia sa sema tal mengora tu beni na ka bakalevo i nongweka bidara taru tiko mingo na bebi tartara ni bikemuni na tarikemuni raba kada Benaka bikemuni ngana bakarong ting mai nanta panua bikemuni na ting mai ngori balangi sa chumbeng ngana nunggu Facebook page na dan chinga go to tunggu inda kunggu mur ya na Ben's Kitchen kena nito Facebook name ngaya rano ni tongganga mai no muni talita kana nito bata-bata ni bingarabi satu ngori mur rano ni redangai kenikir Vikim ni nabe na se muni andre muni otamai vikito satu ngangori rano ni bakal satu ngono rano ni talitangan ni tu bingarabi meron kito ni bingarabi ni vikim muni ia me bakano no ni ba madal taka chiko kai na ulutang ni bingarabi roni ba madal taka manda na bingarabi da so chonto soleti kuna bingarabi ni doanga na bubale se rotalanga no ni bingarabi na songo roni ba madal manda Benaka kai nangono mantangango kito sengiti kito tikibu kito se singsari ni velanda ni na buturara ni bingarabi wanolom ni dono songo kito se bingarabi tiku mantanga wana volte kitere kakana chikuna kena duindui isau wana duindui tere kito se toko mantanga ika kito nage tosa chikuna to business ni to bingarabi kito sa nanga imbutukan na tikinanggor kito bingarabi na bunoli sa totoko bakawati na nomo ni yo dotan na taro simber ni tarong ko na taro na nomo tarong we irti ko ni balang ke bakar binakat rawata ni bikem ni ngun sala da ba donu se erara bikem ni bikem mi na suleni kin binakakai enararo taki bikito moni na batni levo torta levo rara ngi do message mi bikito do suleni to price list mi bakal itu kuni kita sengito ya nyakata nga moni nalako dito page moni ndingi mekin na be matagal kaka ni kito sa bakaruta ka uch kito nang gayro ni kito daga taka ni na nito price bikyo ni tambak nga may kito daga talchinga na ona na new nito kawo na combo deal sala ko chikina na cake kina bi kataleso kina be wala mo binakatalanga will chikina so na beraro daga benga ya mo ni ngol benga ba nito page ni ding may kana tere ni ba ko tame bikito pana nito bata-bata ni bengara kito nang kay listra ni bikyo ni bat kina isaw Andina. Okay, sandon sarangaya. Gaitu na kanabi tambana merbako sende ni kinabi kimuni O kwero ni Empire sa ni MoneyGram, Western Union, direct transfer na money transfer account. nito money transfer nito account
Santo boleh chinga bana nito peji. Oh, binaka. Evita rataro chukumingo membeleta ni sauni kakana ya. Au na pamadal taknga na kena wawa tataka bikai wa kerebi kainongu endo na seafood platter. Ena kaya pamadal tako kai na tapos chichukai loma ya na seafood platter ya ono sanga bulan dola. Ya satu kuna ngarto na nangu mata bubale sa matin dina na ilabo na kangarto kuna mai. Matin dina na ilabo. Ronyo ni pamadal takamanta kainongu ena ono sanga bulan dola ya ena dona seafood platter na tapos titiko ena terea oya. Nakakai na ito seafood platter ruchi na kena matanggali. Endua basa bulan dola na dana tika ya dana tika ya me dana tika na kanawele. Sandina. Na kanawele tiko kina lumdona lomini dona tere endo todo na ika. Endo todo na ika na kena kakanandina lakapatan kina ota ngai na lumi kena moli kena rokete wat ke va na kai va kasoso dalana ana nito basa bulan dola ngai chiko na nito ono sa bulan dola do todo na ika to doko na ota na kakanandina lakawat kena moli kena rokete ya bana lo munin dona tere wana kena konte na lalita leso dona konte na ika na koko na konte na selalu kita ni waitui. Dona kontena na bundi baka soso, do tala kontena na lumi walenga. So kede sa chiku bendo na onsa bulan dola. Abo kambo na onsa bulan dola ya sarunya baka niya madanga do todo na numubale. Di nasara kan di natudo. Doon din nakatali. Because parang chukumay, matangay doon na seafood platter, chiko ko basa ng bulan dola, chiko ko ono sa ng bulan dola. Sa doon na paritek binakarin ni kibakaw ni ngay ngole, nano nataga ni bebo peni, o ni direct kina na itambay, tambaka tumoko na kali, ngayon ni ngole ngayon ni rin, ang gaito ko na hindi tako binakata na kanawele, ko basa ng bulan dola, ko ono sa na ya datal pretarong chumingo me baleta na nomuni delivery se na nomuni na bibanu lak me nakab na nomuni tutu beir na kamera kawyani na bibalba Na kakito do daka delivery may na sino area tibo nga may guri na kasi todo ko nga may nasino suba natibakani kito sige to yabo kito wanda chiko mandanga na motakasomi senga chiko na mena kainto na kenalori nigero ni raro kini pia una na biko ya ni kakanai so na ko na o kurumbuy mandanga pe do wanda chiko na taxi se wanda chiko na motakasomi ondo ya dondo no chiko na kena do me ko ini kena veo mandanga tareus kaya dan singaya ni seberto ni nama kan do ya viva to sayado au bangang goyau ke sabango to dormoni reongo ken balbale to tok dina sana no muni bengara minta kan dakila ni sonongo na sor do wata nakakan bi sor do bakasanga so na songo den do ya do bere nakakan ero di bakabuna sarangana na vedati sa na bimba en pate ni bibuti marutak sarang kay na kabati ko ya so ta betorong el kakanon do nakakata kakal sa baka bitin na lumi na ota na baka soso ti kondo na panua ni dole boli mikina mo ni koto mikina na kakana bulan-bulan mo ni barotaka iyo sa kete ko na nunggu dito kan na business ko au sa dole boli tinga bi sona mara mga lumani market usuba sandu wata tunga virto lakolak sara kor nanda tiki beto ka virto na maram korto do ngaravia sarungon sara do wata tolo may liu sara may bingati taloira mera may toro na wata raga tu kono ira ni ko do wata kino sin lakmai ya kona ni lako na bimada lo muni market le bungo suba
Ata karo nila ko tundo na tamata kita nga rekilea wano lo muniso market na volleyball mandanga. Sini kileo ni uban business ira kileo mandanga na kan volleyball nga na market. O sindo ki kileo to ni uba o di baka chundo no balik ko. O tombal tong lo muni market me dongan tamata nga Totoo. Ay, o tayo taktal nga bikim ni na yalo ni baka roko-roko o siya nga ni baka mo tukutuku ni siya mo kaya yaw na kana nambang do tondo buru-buru. O nalayado kina, yan na nung rin bikim niti ko na nung nindo bitar-tar mat kina lo ni banua o bitar-tar sarangan dela ni yalo ni baka roko-roko. Payan do natikin o tali tak saranga kina baka lebu en nomu ni indo bingarabi. Kembal-bal o ni sa bukir tal chika na marang-marang wala minakor. Siya ba? Iya. Sabu kir sabtu nga baka liw. Saro to merto may bimbay na makete. May sarbing kati takira korton do toro nakaputi ko naman niwa. Sabata ba? Iya. Isa. Binaka baka levo peni na nomu bito ko ni bira marami. Nakila ni bunga bira toro to bida na siya na rongole ni waitu na rasa tabanan rendre relaki ko to may na lumi nabikat ka diba. So mo na siya ni may boli na non riboli. Yang ko na nung business sayang nga talibira. Doon tao biya baka magalta ka niti kinaya na nung mubi bukit ko bira na ngolit ko may nakor. Oke ba kama da ba nakatagira ni sotabati ko na nungungangan tempat nungu nakata me bakatabar don na politika kan ko nakakan sarangara ko tingo may nakoro ya rati sar singalingan ra bakararo ta kabali buyaw moro ni libule mai meron yung bito ba na don na lomni don beleti me babi ni nakati Totok. Kembali bertona marah bertona ngol cuma televo, serto na ngol cuma meditasi se menamo si ker me ko na bibal. Ko na bimba na market ni sa tombale no pendi, ka ko na bituki se ka ko na bimba. Sana ya no uli na no munivoli. Totok ba kawat. Isa. Yang go kai erto lebi na chukumanda na no leoni takataka. Takataka chukubikemni. Naka ay suba branch go ito ya bunga ni bento na balingango kita ulewe o ay siya kaitu na turangan ni imba o wat kirto na bungongo so na punta dingo tondolak tumay may ando sumirto singso chinikyan isaw karang so tunga na sende ni Waruway bubuk tunga bir ke sa bebaka sa tunod sa andolo sa rembay libo na bingarabi sa to so sa tit may na kaway bunga ni bento na puno laylay na nito bingarabi sa rembay libo sa at karon ni nito bingarabi sa chuminggo may nandi wabi ni binakawali Mrs. Matayka Finawanga na maraman ni Sawiyek may ngaw sa dito bakit yung na Ben's Kitchen may nandi pabi nakatagawali na dingoma na kirikiri may dito ba kukuya sa pabi nakatagawali ni sarili yung baga na kinaitamba na kaya na manggosa talaga na kaya na tuwa laki baka binaka na doon nakaka na nilamin doon ibiliti na noa sa andolaki na may lutoka dola na dola may lutoka dito baka chiko o saimana maramaning benga kemenina bekango na tinango na nito mingo ribalay ko ni Andreba muni bakalo nga tikira no muni bubaling ko ibiti sa ko na nito branches na bibonua katini katolo ni bula maingo sandol kina may singatoka di bakati ko naturangan ni bono lebu o sepe sa leoning gila. Wow. Sa totoka. Wow. Reida, ken bal mauli kaya ni bikim ni Suba? Iyo. Sinatok. Iyo. O nandi. Iyo. O lotok. Sa totoka o tina bekaw ni sa tubo-tubo na kina Penny
no moving garabi ngai tiko na bito ko ni beke muni era oni leki kereira bakata bo irna turanga na maramango oni do sabi kele tiko mai karaba kata mo bakan dia takabira me toto bate chikunga na patanggali bakata oni do nak Ika at Simon na kito susunga may riway. Endaro nga diyan ako sa riway bakan tumumbulot to. Nanguna ya. Iyo uwa binibinakata kanya kito na leto lunga kito may biso ta bakan do na kiniriray bigyan na muni na bakarong tingumay ni kito talaga nanguna riway kito rin di bakan do ng business. Siya sa leningila nanguna kito chinito yung chumiriway sa lichuk kito lichuwalay domain. O yun, hindi susumay ng barik. Nailong ko, maliliting nga mula ko ng barik. Wala, siya peso na lubin nyo ito nga bisa may nasisiyan nga na. Sali kayo may milibikiliti ko na bukuning gito, volleyball. Sa ating buwit kumikan na bikilay. May tapos sa ito nga, may nungunong ko. O sino ba kang bekata, kanonor to may dito ba ka na tading ko na tuwakan ko na mainduro talaga sa kung ito katakapatay ng business in the Ben's Kitchen norto na dakaw ko mataw norto na ngaraw na baka binaka na karto orto wulit takatiko bigyan mo ninalin ko no siyang wala nga mo ninikanian talita katal tsaka na kina ikanakana na kiniriray kina bikatal kito bingara bito kina binaka isa totoo ko bakawati. Iya me baka nyo nita butir ko na bitaw ni nesa sa bakara. Iti ko talo na namundo tubo dela ko lako mundo na tarir to talaga na kan to may panwali. Sa wala eksar juga ni. Totoo ka. Martek sar may panwali do ka kunya laylay. Na pali kurne beni na ya beni bike mundo. Ando wawati ko sa misal parondolo werto may katoka na sa nanronga ati kubura orto may nandi sa tiko ko melo toka sa totoka saranga gatal na taro ngol sar chungo may ngilandi bikim ni na siya machu so no ni taro may mora ni gawa sebe kai buli binaka Mrs. Rusila Halofakirabono tini Jaden tarong chunga mayo tini Jaden may ngilandi tiko do na ngona laba ito do penak kinaota medo banin tola mesongo medo banin gay kawyani na kakana melaki bakay ngataki naka kito iliw singit tigo kito do advertise ta kana nito kakana ndo na laman iba madaw tarawa yan nangunong ko kito nangunong mandangango sa kito siyang tal ni kito advertise ta kana naka tama ta sara binakatanga may na ni watching nito bulbul nito deliver ni kuwa deliver ni kuwa na suwa branch kito uti ni kuwa giwati ni kuwa sa total to na kanimada mingo may baka sa tuno sa sinitangera tal sa sanda sarap na kena etali chunga ni nakabakador ti kumandanga nakaluki na bulan ni business ngo baka yaran ta kaman tamata sing talindali ko tani tumba mentali tabi tunda na bachini ngun sala kinanda iboli enda chuk searching nanda lamun nanda dalin table salak nga may not yo ya baka topic nga wana nanda takaba baka pinaka na day tabi na kina London dina menda baka bimbi menda baka sanga kenda nando baka sanga menda baka sanga tipo na London lo manda maruta ka tipo na baka rita ka na baliti ka no baka ruta ka so wiki mo nga na be wata chumay binakasaki nga mo ni lock nga ni 2 page ni hindi nga may naitamba ni sambita nga may and what ni 2 other branches kito market taki singato ko chuko ka lewo wiki mo ni na chukumingo rin na kami ni singato ka ni nganda mo ni bless taki ndo singato ka se onandi se oloto ka yo subo na ngono matangango sa fully booked to na March na April. Wow! Ay, tuko matalinda buy. At totokan din.
So ngono nga kito market tikir to chunga na tao ni tulu ya. Ela ko chunga na market kito ngandre batal chiko ke ni benakato mo ni ngarabi chimo ni tobole ni to daga ni linga ningay bitar tar nga mai kito nangay kaiberto ng 2 taon sa to ngor. Sa totoo bakawit. Nagaritan ko kay biski kimuni na barong chikumay na kami baka COVID din kadiwa. Na matitakan ko songo-songo kambani sa banua songo-songo leuta betambana na buku ni kakana na buku talaga ni baka sa mataki ni business ko baka ni takamongo sa veder totoo ko baka otikai na nomu senga ni sukay muri ni sara songo mai no ni baka tabuli din galo sali songo-songo mai na nomu we katali so takaba o sanga baka samtaka sana dolo mo baka yang takanga mo na liba-liba mo baka nga ko baka sanga o sa baka yang takanga na Facebook na bibo na ka mo na liba-liba sa tungo may sara sema na BCBT kena CBC buru-buru mera bitar-taran sa totokan din isa do tale tara tuku mingo chon ka tuku mo chon era nindor talanga indo no soro mo ni baka samta kisa na turangan ni reo basu ni tele na nero tau ni bato no sori nambe kana no muni tu bakai tiko na no muni tu muni na no miketo mino sori iyo ubang karati ko indo na tamata me mendina me baka kito saranga merini ke baka indo itu ko meno sori ngandre ba me bukay talanga ba nito melanja talanga me ba nito baka lele ni boto ni baka lele ni nito bingarabi ningay nga may ran kinto vital no takabata ran ni bebaka nga uta kabachu ka borto no bun tawo ni ningir may ni nanong ko namba ngangor 8075964 mat moro ni obokay ko moro ni dokin ng business bakataki ko meron ni batoro tektek nung bulan ni bubale sa doon din na right to talk at bikim ni kaye na no tubalaka nga na no ngangandre di baka sanga bikim ni tondo nga yongo oni sali baka lo nga tatakatali vital na mata bubale ibungong gora bitar tar mera baka binibinaka ni taray ke may miketo mata nung chuka ngoy Hawaii tarew baka lebu na mubing garabi baka wabak matatakit kuliway darusenga ni bikilay oreda nga nandom oronga nga nandom mo ni oreda na kemuri ray na nandoro bitalo na matiningona oronga o kita dalam okla ni kita dal talo kemni ni saba ko telen ni labo ni la ni nangonong ko na ilabo ron ni sona kaya do ilom dasenga ni kila iya nanom ni sator na sende oni sanggale ko na kakan milaki solibi naturang tamang tali saranga lomang ko yana bunay ungan reba kini mentor mi bitalo ni ko mera bakalo nga tektal nga o irna boni bi matuba era bakaro ngti kumengo bi ke baka bi ke menosori ke baka tiko indua turangan do se maraman do bakasanga oni ngan reba moni taka pat kipen moni se masaranga mai na Ben's Kitchen na nona ibata-bata se bitar me biyaw na talano with Dr. T ron yung gaya kaba na bise mati me orato lang nga muni taka-bata kay Penny. Iya Penny tos yung nga rin darubitalan no member leto na nomu bakasanga kaya na nomu sa nakabting ko na nomu business so nandrendre o sa taba kaya bakati ko so nandrendre nangoni sa latabo o baka yung ataka mo me bukeki na nandrendre ya me utian. Naka nrendele bunga sa tabuchi ko yan dua kaya bakay ito na do boli-boli ngandreva me otamay gisa kawiyan ni na ote no nabubali ochi mengay kiyan sa sartunga na matin no nabali sinimbong girimay siya yan to na matin nrendele bunga sa tabasar nga iyo sini yang lilay dikito basuk-suk nga may murindo tal sabi na katal nga nanawata nga ko sa cancel may sa autoritan sindo na kay luz kinika buli talaga na tikinawa nga ya nakirakaruangan ni Rendre na nugu delivery nakina coach kina kakana ni sangat ko may doon ni tulori may naroni pakaralo ta kamali biyo na takadaka pambimbin na lako na market yung talibul-bul ito nandreke ya sinikani ka mataninda
Sa. Kan totalita ka kini menabunya lo anda ona maru ta chunga. Eh. Ena be ngone ketsa. So ya sing yung dara kabiyaw. So yang nga nito nunggu nabu-nabunga nunggu tatandra menando nito lori menaroni bu kia baka binakakina na nunggu bingarabi mo na rin sintari mo balingam kito nalakan nusur kaya manisando ngandreva mena kondo mo ba nito wang di baka lele batanggo na Ben's Kitchen meron ni rally visiko bitanga ino ira nakino po binak. Oh, totoo karisa. O ker bikim ni na bakarong ti kumaye ke ti ko sor ni bibuke na tambane ni nona bakalele o peni ke ti ko so ti ko nona bakananu ke ti ko beka ndo na nom ni lori se nom ni tolili o ni na binakata mo ni solia bi peni sa dona bibuke lebsara se ke baka mo ni binakata mo ni polita ka bi peni rondin ro bitartarma me bibuke buana nona bingarabi na wekantango babi ni binaksaran bakle pen nan rendre onis tabaya bako sibi ako to ota merangay tukuna may ni sa siya ni ato ni sa ato matini vale me bakanda robi tarno kina bi kimbal berto na sa tarobe na ota ya erto sa somo oti se sember Siyang sember. To sember ni ya indo nga bi kimamin na tunggoy na dabonu. May balang sember bang doon sa taw but may balang at kami ni sandu to marasar nga may kaya ko raraw kin bikito na dakagat doon saranga kemban bal weekend na barong chukumay weekend na chukuy balang sa chukumay biti kaya bakaw ni sa sulendo na naman ni wata bi peni ker mende alon dinakin kaya bakaw maniados na tao iloma sa chukuno na namba ni telbo ni topole mo ni bitar ta bi peni mo ni tukuno beka bi ko ni se borusa ka bana uwa ni se ber ni kaboko na na bakasanga me baka ni tukuno mo ko me ni lucy dona kana ngona ista baka ngata to ko na libuli na musuka kana misaga mila kaboko na bakasanga kambi bisar ngaya kaya ni isa ya nadabtale na songora tar chukumay membaleta na no ngoni sala ni bitartara esuba tikum beka bena na mundo balikana esuba nakain ko naman dangan ko kito se beach nga ni Bali nung Bali chuko nga ngo Lodala Beach in Bully Road Lot 1 Bully Road Lodala Beach nda ko Ibibras Plaza don redo keda kile bibras bekeda na vai tuku suba bekem dona tuku suba ni be bitartar be peni ni ngola nga na nona ibola mata o ko tiku nga elo dal che nona bali kure tiku kina nona tiku talanga kina ndongo tar tiku mai turanga ni be yo peni turanga ni rewa o peni vasu ni tele tikuro rosar nga buana ponuan rendre tondo ibiti sarote me turanga mangos na turanga go mangos na bekaken mangos matanga na kenere rain go dari ko itu ken karua turanga mangos na nona tiko sabsaba na nona vale sabsaba na nona bakasanga baka nga takir talanga na bungona o ira na wekana mera me bibu tulit so mir talanga isa dona bakasambi na kaya niyo o tadi bermain nawe kamar na bungomor na lubi mermay mus kakan bikim ni o sumir talanga dona baka sampai na kay dona era maraw taka na may bingara bikim ni sarang ko nasasing talingi taring mo yaw sarang kindalang may sarawoso tungay ke isa totok wartak sarngaya na nakila na lomuni kay ni sulen na lomuni na nomuni bingara lo manira na lube muni bungo muni baka talanga na numulen di takakay dora kay tariw bale bukay ena bukan dorbitan no chiko na mutukuna ena mateni ngona o takabutikin na bakasangan ko so nung nilak namin dua si ruan na ota yo baka dunia lo lilay dora kay tariw sarang bakaliw binaka bakay na nung miyalon dina baka sukarili style na bital nongko na bukungu na nongko takabati ko na wasa bakabiti do takabuliti ko na wasa bakabiti iya so nung na ondo ngalen na nito korni buli wasa bakabiti siyang sarangan do nang ni buli lakman ken karua matataraba dua nga lakumay matataraba tolong nga lakumay sala ko satu ko na nalubengo ina
Sa kanin tu ay binakata me basa bakabiti, me buli tala basa bakabiti. Saro tanga, to sali so ngai vale. Au sangay pa madal taka pero na lubeng ko pandam birraw, au sangay tukun birraw. Raida, kaya baka siya nganin dua la ko na kelas. Kaya baka ruang ala tamate la ko na kelas. Sa kileti ko ni sakati ko na buli basa bakabiti. Ana do menangona, nangay la ko nga. Ya nangona ni ko ay kai, nangona umbimbi me kena menisilandi. Sa tolu tiko na kelas, le tolu sanga bulu kalima nangoni buli. Nagay makasam ta kaya. Sila ni kararaw ngo kay menisilandi wono batambata sa nangona wala ka tal tu niluto na wede bata na limu ni kay batambata kito olo me katon reba may bal me palen na buno ni buli sa kanin do tukine yung go bikimuni dua serua na ota oni takapanga na tapma di baung gitu kimuni na tikina Wala kani ma nakina una nga do bang gitu kinawali malata ni kilachi ko nindo nang una nakali una business o takapati ko sarang nga nakina taro tumutundo ni narambay lew Kano nga nandun dami tundo tako bang ko itong bunong kumata ni bali bang ko dami baka samta ko toka ilulubutan na lo ang dari damaro takatiko na napalin da may tukin na kaya baka anda baka sa mulis tala kaya dakata sa melan pala da makaw hindi rin sinro ni sumuto na walo ng raw no gusto ni balik kaya walo ng raw iya raw tundo nga yan na baka sang tiena sa totok. Nita chiku matanga bikim ni na yalo Chuka bikim ni na yalo ken bal na barong chiku mai kaya baka nindo tali taka na dula kaya baka nindo tali taka na bo kaya baka ko abros ems pakai so kurang itu betal taka na pormbor yang ko sa may to taka bata sa may do na to bisnis merto sa taka besar nganan ruin kaya na pormbor ni chiku ngona na kaya na yalo totok isa ni seber ni may tapa na non darubital no tiko tale ndo tale na kau binakata mo siya si tiko tale so na no baka binakam beka weir nando bito ko chika ni bikimuni binaka tuma do binaka taki tunong ko bali na maraming tinago nawali na visus binaka na viva tabuli binaka to na tajingo to na eri na lubengo to na bongongo sing talagang wala dabi runa bitadin mariway awando litubot kirto lib na ka bulig sa ka rosa lenggaya ni ron marama bitadin go Mrs. Melika Shaw at Mrs. Tonga Filipo. Ikaw buli sa nga may bali bika na bisnisi kitundo libul tayo bali dubo kay raw na libul tayo na birarani gito so ikaw sa budin ito kumika nang nanugo gana katamindo nga ng business o babi ni nakataki raw to bali babi ni nakataki nga to na nunggu kuro orto sa may lewan at ko na matubali na Ben's Kitchen mundo within gomi mundo may binakata mundo may lewan na talaga na nabalipurong ko o pinomatay ka ng bubali o sa imano ng bubali si pesa lininggilan ng bubali sinimula tayo o mamitay na may Cunningham na nabi masulaki ti kumay bakilisar ti kubaliw na umbul ni bimasulaki sinimula tayo binatabaling kero ti kupatungoy value o enable do siningudera ko yan na masulakat ko ng business ko mena rambay liw sa andong dami nga ubabi ni nakatig nga sarap ting nga na bikali liw sa bakay we matani katong baliw sa andong tawag na kalulibong ko weekend binak kay o be pa kuno numalistali na orbital no na mateningona ni aba madal tak chikina na no muni tumbo ronyo ni ba madal tak manda na no muni tumbo turanga bat kena maramati na muni me kera kilatalangan na baramatiko oy nakana bunang wali na turang tamang ko ano kitchen ng bangsaw turang ni butia monera sano rewa maramati na ko na nadano karlay ni rokumboy ma budi ko
Ito levo esa chikutalani go remete ngo. Sandin. Oh, awa kasamta ka chikuno matalata ni selenga na turang tamamuninyo ni sengai yang bakilima. Bakilima. Sa sandin. Ken balen na bis da kami bi kontini sa milenga na turang tamamuni senga ni bakayal nga yalo lele tikim ni. Sa baka pa na maramutin na muni ndora ka na marota ka toka na reda na muni bing karabi na buku ni Ben's Kitchen. Ko sa do sarap nga ko kako sa nung tanyi relisu na nguna ya kina ngo sa may bunuto kinanggo sa nung do kako mo sala ko ni wala ngi mo sa kan ko wala sa chuk sa nga na balik kurunggo wala sa to sa ngami babula kabiyaw Na nakabakalimpit. Bikim ni na bakarong chukumay ando bak madal tak chukopeni na maramitin na tikngoy Amerika iya sa kiriko tal chungami ngol mi Amerika betalita na gangani bose ka buto peni sa tukono ko ina na nunggu Amerika nga sa chikongo tareu saranga bali bu nanga gani boso da buta ya kaye ni dareda na buno da nganda tiko kina sa na buno da nganda ngoli kini tukina na ilaboy sangai bonga bigeta na kena ki menta taka tambula merau ninda baka yang atak ngone bola mata setali di ta bangai tiko bigeta menta taka sa totokan dina bakawoti na beka me wasiati ko bigema minikua o kila ni bunga saranga bi ira na baka romo mingo era siam sar chungo mi chamani do polo bina ko mi chamani bunga siam sar chungo mi Amerika do polo mi Amerika meni Australia do polo mi Northern Territory polo bina ko Lorraine do polo bina ko chokabeti na kambea mi serne to ka sar chungo na bitokon meni silandi mai ngilandi o klani se matakalele sar chungo mi ngilandi andra chungo chine Jaden Rusila halofaki Robono na non ratali kuna vitar nongo do talanga ka be wasekai sa ni berti kuma na nendo Rusia mabata ni bola mata to taruchu mi American Samoa o luse ni matay walu bulu binaka luse malombula sa taruchu mo luse I toktati nangona ka bro nang vital no kina ke peni o wasar go vai se ni bosatiao na ni Romona libo se warai chu ni sema iya go sangai wakumbulu tikumbengo ko may pango-pango bulu binaka pang do bulu binaka may Samoa Britney Lutu na singa naka tema manya eno buku na naturang ngo open binaka pen may tinga pitalo no total nakau binaka tumawasia bulu binaka tinay TJ au kila bulu valu segay wata sarngango do na wata totoka segay wata taka kai na marama ni tabu kichungo me Amerika warta ka cukup ni tampa na lebu ni na non totalita ka na biokan ni may biti na mangito ni bakarutak. Total na kau ni bak magalaki na ba pen. Doon na nito customer naman dua Sa naka. Iya. Naka bakalewe. Pabili binaksar cuka bakalewe na siya macungo may balangi sa tabuto cuka yung kwa tinay TJ o Mary Wesley bikim ni kita go sabor lang mengko na wata may pangpango o lusi ni matay walu bikim ni kita na cuka na bisi burbur ni kakua ni bera na nomo ni ngole na no na tabi ni beba o peni tubo no lebu na Ben's Kitchen
o klasa na may dawi ke na ni Robitala no ba bini binaksara ba kaleo bi kem nito ba kusara na sema tiko mai gona i bata ni biba kongeti gona bata ni Belomani gona bata ni soli bakasama dona kana no do talitaka na non do Bitala no gaito Bitala no sarangana no do bossa do Bitala no sarangana no do bossa nga baka viti mai io viva kalang gangate kindi na weekend ni dakila gondo na ulu tangan bimbi ni na ulu tangan goni rawa ilavo se rawa ka kem kai tiko bikem ni enduan na talent zavanga talent di taravale se talent ni kesa se talent ni siwa se talent ni zambuka tu bikem na du talent diket go ni to now sana baru ngolang goi na mosi meli to manitale na tete ko turang do tete ken balbale na kake nga soli weekenda na kalo na tali di mga menta pakaya na tak sa tunga na ken bata na mona liba na Facebook na Instagram menta pakaya nga tak baleta na tamata ni rarita may na mga kanta takaba nagita kaba ka binaka nang wale mai santo niya nakbaleb sarkay nakbalib na siya mamayo klani sabi malumsombo na mona liba na buku ni nandaru siya matiko ni golo dala beach ba bini binaksaran bakalewu nakabakalewu peni tu no lewu baka bini binaksar bikem ni sara na siya matiko mai au sa baka mo sar tukan ni goy Hawaii baka bini binakan bikem ni enda nang sota en na bi mama ni ba ni nang mi baka utikina na nonda Bitala no en buku ni sana omba ena Bitala no takachukina so na bika biba kurumbuitaki ena biba noa ena sanomba misame baka utikina na nonda Bitala no ena signi ko ena mala ko tumai ena dana ngoleani sa dana ngandeyani ena sana baka turano ora ela tomani tali tsukuna nonda Bitala no ena ngai ngole mai o winiwai Paulo Ngereti mena mai tomani kenta tale ena nonda Bitala no membaleta na vosa bakara iya sandon binaka bakalib sarbi kem nito vaksara vi mama ni ba enda nangai sa tatale binaka bakalib sar peni binaka bakalib kem ni na sema tikumai binaka Solomoni Samoa viti kena besi burubura au saba ko mode tukoyani ni mode mata